iyo nyundo yumvikana si yubaka yewe sinisa n'ibyangiritse ahubwo irifashishwa n'abisengera inyubako zabo zibarirwa hiswe mu manegeka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hazwi nko muri Banyahe. Ni muri ibi bihe imvura nyinshi ikomeje kwangiza ibitari bike, aho Nyarutarama bigaragara ko abantu baguye mu kantu. Nk'uyu musaza twasanze ari kwisenyera kubera we na bagenzi be babitegetswe. Ejo Leta yadutegetse ko twisenya tugagenda tukajya kuba impunzi. Aya mazu twayubatse tuguze ibibanda. Uyu munsi bahita igishanga, hari igishanga mu Bonyanga, hari ukangaga mureba hanga. Akana karengene kitwa indenga kamera. Utari gusenya biragenda bite? Utari gusenya bazaza bayikubite nabo bamukubita ahubwo. Mututabayize tubaye impunzi. Kandi naho bose Leta ireba. Nigishaga abana banjye muri segonderi ntibazongera kwiga. Bakwiga nk'ishuri iki bajye kwaba mayibobo b'indaya. Kuba biboneka ko barangije gutegekwa kwisenyera barabifata nk'ubuhemu. Jewe nahandi hantu mfite hakwerekera uretse kunyangaza nkaba mayibobo mudamu wanjye nawe akabaye mayibobo hanyuma uburere mudusigiye nk'abana tubyara ubuhemu nubuhe mu biyo twakoreye abana bacu uretse ubwa Leta iduhaye itweretse. Hari nambara yenzingi wa munyamakuru. Amakuru ijwi rya Amerika yahawe n'abatuye Nyarutarama nuko kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize inzego z'ubutegetsi bwite bwa Leta ndetse n'iz'umutekano zagiye kubasenyera ku ngufu maze baratsimbarara, ariko bucya bagaruka niko gutegeka buri umwe kwisenyera. Abari bahafite inzu ngo baragenerwa amafaranga 60,000 yo kujya gukodesha mu mezi 2, ariko barasanga bidahagije. Batwijeje ko bagiye kutwubakira amazu baduha amafaranga y'ubukode y'amezi 2, ubwo ni 60. Twayafashe tubaha Leta yacu y'u Rwanda turanayikunda, reka tureke ibyo batubwiye babishyize mu bikorwa. Ariko nkaba nge natabaza Perezida wa Repubulika bibaye ngombwa yadutabara. Twanze guhangana n'ibyo twabonye impande n'imande, bamwe babafunga babashyiramo amapingu, twe twemeye nyine. Aha Nyarutarama n'ubusanzwe hari hamaze imyaka igera muri 2 abaturage bahanganye n'ubutegetsi ku ngingo yo kubimura nta ngurane ikwiye. Kubakodeshaga hafatwa nko mu manegeka bo ni ikibazo kirushijeho gukomera cyane ko n'amafaranga 60 ari guhabwa ba nyiramazu agomba gusenywa. Ijwi rya Amerika yakunze kubona babuza ayo bacira nayo bamira nk'abo babyeyi mu majwi yuje kiniga bati impunzi mu kazi aho ziba twebwe tugiye kujya turaza abana hanze mukaduta hanze ubwo nta agaciro n'akimpunzi twanago nta munyarwanda ufite agaciro ngiye kujya ndaza abana ese ubwo ndi umuntu cyangwa ndi igiki genda naje gukodesha amafaranga nyirinzi none kimwe nayimaramo kandi amaye amafaranga yanjye none yanze no kumanitiki kandi none kimwe namaramo nende ukugomba itike ni Leta ni nyirinzo ni nyirinzo na mugate mane igihe byanje kugitege none yanakinye none amaherezo biragenda none ibintu byanje birano hanze none ndaguma none godeje none ngiye menya cyo gutega. Uko basabwa kwimuka babisobanura byumvikana ko bisa n'ibyabagoye kubyakira. None bongeye kudusubizaho twavuye. Aho mwavuye uravuga he? Mu bihe bibi urabona ibingibi tuberutse muri 94 bayiza badusenyera umuntu akaza gusora mu nzu yawe akagusenyera none umuntu ibyo twongeye kubona mu maso yacu. Abatari gusenyerwa ariko bari kureba bo barabivugaho iki? Ntabwo nanezewe no kubona umuturanyi wanjye asenya gushya ku manywa yihangu adafite ahaje. Ukumva byagenda bite wowe? Je uko nabyumva nuko bagomba kwishyurwa aho bari batuye bagafata amafaranga yabo ari make bakayabaha bakajya gushaka handi hantu batura. Iki gikorwa cyo gusenyera batuye mu manegeka cyatangiye kumvikana mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kuva mu mpera z'icyumweru gishize kandi kiri mu turere hafi ya twose tw'umujyi. Hari imiryango ubutegetsi bwabaye bucumbikishirize mu bigo by'amashuri. Kubacumbikishiriza ni kimwe, kuticira isazi ku maso ni ikindi. Ijwi rya Amerika yasuye bakuwe za Rwampara n'ahandi ubu bacumbikishirijwe kan Kigali. Uyu musaza twasanze aryamye mu cyumba cy'ishuri hari mu masaha yo kuringanira n'ameza, umwitegereje wakeka ko hari ubundi burwayi. Ugiye kunyica nzarigiye kunyica nzarigiye kukwica gute? Abantu mwatujugunye mu nzu mukanwa no kudufungurira bimeze bite? Wabari umuntu uti udapfa kandi ukongera ukamwikisha inzara wowe uzi neza ko umuntu atungwa no kurya, ubwo wamukingiye cyangwa wagiye kumwica urubozo, kuko ubu ntabwo baje kunkingira urupfu ahubwo baje kuhinja bandeba. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali kugeza ubu ntibugaragaza imibare ya nyayo y'abarebwa n'iki kibazo ndetse n'ingengo y'imari zagenda mu kwimura bari mu manegeka. Mu nshuro nyinshi zose ijwi rya Amerika yashatse amakuru yisumbuyeho twashatse kuvugana n'ubutegetsi bw'umujyi ntibyadukundira. Ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'ihuriro ry'imiryango itari ya Leta mu Rwanda avuga ko ikibazo bakizi kandi ko Leta yari yaramenyesheje abaturage. Dr Joseph Nkurunziza ryarasuvugira societe civile yavuze ko hari n'amabaruwa yo mu 2017 yamenyeshaga abatuye mu manegeka. Ariko nababivuze ko kuba turijwe ry'abafite intege nke tudashaka kubahiriza amategeko aho ngari bakwiye gukosoka.
one kiretse haza kuba ko leta itakomuniketinze kandi gusa n'imiryango irimo ishinzwe ibintu bya environment ikorana n'abaturage umunsi ku wundi, so ariko habayeho dialogue, ibiganiro. Ikibazo cyabaye nuko hari n'abafite zavuga muri 2027 byaba babonye bataje batongeye kubikurikirana basiga hagati mu ryinyo. Mu itangazo ryashyize ahagaragara ishyaka ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Darifa Umurinzi ryasabye ubutegetsi kwimura rubanda butabahutaje. Ishyaka Darifa rivuga ko ibiri gukorwa bigaragaza ko nta genamigambi rihamye mu miturire ubutegetsi bwashyizeho mu gihe byari muri gahunda y'icyerekezo 2020 u Rwanda rwihaye. Mu minsi ishize mu Rwanda habarurwaga abagera muri 15 bari bamaze guhitanwa n'ibiza, ni mu gihe mu mwaka ushize 2018 byahitanye abasaga 200. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.